Vega li radyoya Swêdê bi giştî ji bo wa komên koçber ên mezin 5 redaksiyon hene. Kurdî jî yek ji va redaksiyona bû. Digel Erebî, Farsî, Somalî û İngilîzî. Ja wextê ku mirov bi va redaksiyona re bide berhev performanseke Kurdî ya pir baş heye. Çi ji aliyê statîstîka guhdaran be, çi ji aliyê çêkirina raporên bi zimanê xwe û bi Swêdî bê. خودی پرفورمانس که پر بلنده که اگر جو پرفورمانس با ت سبب نبود کردی وری گرتن و بج عالی همو رادیو وجی تی تقدیر کردن هاتی تقدیر کردن بسالان. گله کسان که لمجید گرن و ناراضی بودن خو نشان دادن بحث مداخله سیاسی و پیوجوی ناتو دکن. لبراسي تجربة ما راديو سويدي أي أو كو أو سازية ك بسري خويا بسري خو برياري خدي و ت بلقد دليل نين كو جبر مداخلة كسياسي كردي وردا خستن تدا خستن وحتى كو بلقد نبنجي مروف تاني دكاري جوا قلنا ربيجي و انجر ادعاء و سبيكلاسيون بن د برسن بفي رنجي د راديو سويدي نورمال ام بيجن جهندور جنافا راديو بخو جروبا كا باسبور افاديك كول وان نقطه عند نرن كو كيجا ريداكسيون بمين و كيجا ريداكسيون رابن و تجربه ما هي او كو براسي وقت كو بريار اكتدان او بريار هما باش نايك شاندن يعني بريار ثابته ل حولدان الماين بر خرشي هنا جهندوري راديو بيتشل دربا يعني كردن سويدي بشتغريه كا بر خورت نشان ددن ونرازي بونه كا بدنجي بلند نشان ددن ام بنرن بانجام تشجي دكبه د ناف كردن سويدة كون بحثا بقاسي 100,000 كرد كن سويدي يعني صدي يك نفوسها سويدية براسيج ده بشتكو اف نوچهات بلاف کرن کو reaksiyona کردی ته داخستن ام reaksiyona که پر خورت بینن هشیاریه که پر مزن هيا و گلک کس ام دزانن کو رادق هینن کو او بريفبريا ناتو بريفبريا راديو را بكافنتيك ليه بكافنتيك ليه ونرازي بونا خو بدنگكي بلند نشان ددن و جبو كردن حمو بشه كردستان درباست با